सालाकाति ब्लक BPF मावफुं आफादनि सरासनस्रा मेलजों लोगोसे दोलोआव हाबनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि इरागदाव कमिटिनि न'ब्लाङाव सालाकाति ब्लक BPF मावफुं आफाद सालाकाति ब्लक वार्किं कमिटिनि सरासनस्रा मेलजों लोगोसे दोलोआव हाबनाय हाबाफारि लादों। फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै BPF दोलोआ दासान्दि मोनफ्रोमबो ब्लकफ्राव दोलोनि बिबानगिरि सोद्रोमाफोरखौ लानानै मावफुं मेल खुंफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो दिनै क'क्राझार जिल्ला सालाकाति ब्लकआवबो दिनै ब्लकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दोलोनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थिथागुरियाव थानाय इरागदाव कमिटिनि न'ब्लाङाव सरासनस्रा सावरायमेल खुंफुंदों। बेजों लोगोसे इउपिपिएल, GSP आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफ्रा BPF दोलोआव जयेन जाफैनायखौ बरायनानै लायो आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे बारग' मन्थ्रि एबा BPFनि लेङाइ आफादगिरि प्रमिला रानी ब्रह्म, सोद्रोमा मुस्रिमा मालती नार्जारी, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि निपेन चन्द्र रय, मिरु BPFनि लेङाइ आफादगिरि जयमती बसुमतारी, मिरु BPFनि सासे नेहाथारि मुस्रिमा इन्दुमती बसुमतारी आरो गोबां BPF दोलोनि बिबानगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लायो। सालाकाति ब्लक कमिटिर আজি মিটিং হৈছিলে। এই মিটিঙত বহুত আলোচনা হৈছে। সালাকাতি ব্লক হিচাপে যেনেকুৱা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছে আজি এই মিটিঙৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আহিছে আৰু সকলো চেলক লৈ পেলাই আলোচনা কৰিছে। খুব ভাল লাগিছে। মুঠতে সালাকাতি ব্লক হিচাপে আগন্তুক যিটো MP ইলেকশ্যন ইয়াত খুব ভাল ফলাফল দিব পাৰিব বুলি মই অনুমান কৰিছোঁ। যেনক আমাৰ BPF দলৰ সিদ্ধান্ত মৰমে ইহঁতে মিটিং কৰি আছে। প্ৰাইমাৰীসকলৰ তৰফৰ পৰা যিটো মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভৰ কথা বা বুথ কমিটি বনোৱাৰ কথা এইবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি মই গম পাইছোঁ। সালাকাতি ব্লক কমিটিটো খুব ভাল, চেম্বলটো খুব ভাল সালাকাতি ব্লক হিচাপে। এতিয়া আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমি স্পষ্টকৈ জনাই দিছোঁ সালাকাতি ব্লক কমিটিক যে আমি 2024 যিটো নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত BPF দলে অকলে খেলিব, কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰিব। এইখিনি কথাটো মই স্পেচিফিক জনাই দিলোঁ। আৰু সালাকাতি ব্লক কমিটিৰ আমাৰ প্ৰাইমাৰী লিডাৰ বা মেম্বাৰসকলক এই কথাও জনাই দিছোঁ মই যে আমি কোনো পৰ্যায়ও যিটো প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে আজিৰ দিনত ইলেকশ্যন নটিচ দি আছে সেইটো আমি কোনো পৰ্যায়ও মানি ল'ব নোৱাৰে আৰু আমি এইটো প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ যদি ইলেকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট দিনাই যাই পেলাই এই অঞ্চলত আকৌ বহাই দিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম। মুঠতে বিশেষ কৰি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত এই ইলেকশ্যন নটিচটো গৈ আছে। স্পেচিয়েলি মানে মুছলিম সম্প্ৰদায়, বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত এনেকুৱা দিয়া নাই। আৰু আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত মাটিৰ পাট্টাটো কেনেকৈ প্ৰদান কৰিম সেই কথাটো মই আজি সালাকাতি ব্লকৰ আমাৰ প্ৰাইমাৰীসকলক মই জনাই দিছোঁ যে যদি চৰকাৰ আহে 2025 তেতিয়াহ'লে আমি যিমান খাছ লেণ্ড বা একচনীয়া বা 20,000 এইবিলাকত যিমান মানুহ বহি আছে সেইবিলাক যিটো মাটিৰ অধিকাৰটো BTCত ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছে সেই হিচাপত BTCয়ে নিজাবগীয়া মাটিৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি মই জনাই দিছোঁ। সেইখিনি কথা। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा
दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।